Paleomerix je obitavao tokom miocen epohe. Na prostoru današnjega Duvanskog polja obitavali su i veliki dabrovi. Pored njih i poznati čuveni duvanski prason, Anankus arvensensis. Anankus je bio visok oko 3 do 3,5 metra, dug 3,5 metra i težio je do oko 5 do 6 tona. Anankus se razlikovao od modernih slonova po tome što su mu kljove bile znatno duge do 3 metra. Kutnjaci nisu bili sastavljeni od lamela kao kod današnjih slonova, već su imali kvržice poput tapirskih i svinjskih kutnjaka, što ukazuje na to da je jeo sa drveća, vjerovatno kestenje, zerde i listove stabljika, sa grmlja šapurine, te iskopavajući komolje i korijenje, tada još u šumovitom duvanskom tlu.